konke kuzawukhulunywa. uNkulunkulu akathi angiphi indlela ethandwa uye noba thina singayibuka ngendlebe zethu sigceke kodwa nakuyiyona nathi ngathi singayifuna kahle uNkulunkulu asiphe inhliziyo zokuyibuka siyilalele siyibuke sihambe ngayo angathi ngaba yiyona amen lusho njalo unyazi lezulu siseTafelikopo nathi abantu bangasho ukuthi umubi kodwa uma umuhle kuNkulunkulu lokho kulungile. Ngizacela ngesihlabelelo ngumuntu ongakwazi ukuhlabelela kahle kodwa ngiyakuthanda ukuhlabelela. Ngicela amavesi nje amabili esihlabelelweni sika 174 amavesi abe mabili ngiyacela uNkulunkulu awakhulise alotshwa ufike egcineni lamavesi ngiyacela ezulwini amen. Kuphakama ulitili ulithyelela ula zonke yezwe kuphakamako oliti olithyelela ula zonke yezwe zonke izizwe kuphakamako uliti olithyelela zola zonke yezwe zonke izizwe ungumthombo wabumile Yehova ayokuthaba uzabanele ungumthombo ngathi niyesaba yini kanti ngathi uba ukuthi ya kodwa ngizokuhlabelela so mina uqale kabi engithi ukhuphukele kuphakamako yelithi walithyelela ula zonke nazo zonke izizwe ungumthombo abumile
ngiyabonga abantu bakaNkulunkulu. Lo mbuzo bengubuza ufanele ukuthi ngiyesaba yini ube khona ngoba la phela ikezulwini akufanele uba siname njengendawo yezwe noba lapho umuntu enza khona into ayithandayo sifanele sesaba kodwa ngidolile ngathi novalo kakhulu kuhle-ke lokho ufakazi bokuthi uNkulunkulu ukhona. Amen. Bantu bakaNkulunkulu nasilapha ngempela uvawo lethu luhle. uNkulunkulu ukhona la. Njengoba silapha nje ukhona ngempela ukuthi siyafanekisa. Ngelinye ilanga ngathi ngisilalele nje ekhaya phakathi nobusuku ngithi kwakuyala ko-12 angathi nobe sedlulile u-12 sengqongqoza amakhosana amabili akhona lemlandweni enye eyakwaNzola angathi ehamba nomfowabo omncane uNzola kuleso sikhathi wehlala lapha kaNdlovu lapha ngapheshana kuyakwaNdlovu erobotini ma uyakwandengela lapha nje erobotini na intantuthi yakhona lapha uNdlovu uyangqongqoza kuNzola usethi babujili yimini uNzola ngize kuwe. Hawu uNzola ebusuku ngalesikhathi kanjena kodwa kwenze njani ngimvulela ngene athi baba yikho indaba esizayixoxa ubaba uthi angikulande uNzola. Hawu kwenze njani athi hey kulesidume sesisukile lapha ekhaya sonke asazi njengasila mhlawumbe sisafe sigcwaliselele kahle ngaso mase sifikile sukuma sihambe. Hayi ngathatha uMnazarethe engasukuma walandela amakhosana sashona phansi ekhaya sawalela phesheya erobotini sajikela kaNdlovu. Nangifika kaNdlovu kuchitheka amanzi uyathola ukuthi ngathi kade kwenzeka umsebenzi omkhulu. uNzola uyaqalaza uyamthola wethukile uNzola nomkakhe. Na inhlalasuthi iqalaza ngendlela isimanga ikhona inhlalasuthi kaNzola ebeyilapha ekuseni ayikho manje. Na phakamisa lapha kubone kahle ungesabi. Nayi ayu number 2 nayi phakamisa lapha. Zola baba kwenze njani athi hey nangu umfana ozokhuluma. Ayi ngimthola umfana idlakazela izwi. Ngithi kwenze njani ndoda? Fana khuluma. Athi hey ngingena umuntu lapha. Wangena wafika ngibamba wangisonta umkhala. Kwakusho le nhlazuthu. Kwathola kathi hayi lo muntu uyangibulala ngamemeza. Ngathi shembe. Uthi kwase kuphuma le yankosi. Kwakune efort elikhulu leli lamakhosi endlini odongeni. Ukhomba inkosi inyanga yezulu. Kwase kuphuma lenkosi odongeni. Wasebaleka lo muntu wawuphuma. Wakhomba ngasewindini. Uthe mase phumile wabuya waphinde walunguza. Yasikhuluma inkosi yathi hey ukuba usibiza ngathi nabo shembe angawuseke emhlabeni. Kwakusho le yanhlalasuthi. Hayibo. Ngaqala phansi ngashaya uvalo kwamina manje. Ukuthi yena umfana mayekhuluma kanje lese ngiphuma ngizaphuma lihlobo lolu konje la. Ngathi ngithi ngiyabheka eminyango kwamnyama kwase ngathi angibaye ngihambe khona. Ngabusisa amanzi. Ngasebenzisana lamanzi baba uNzola. Wabonga uNzola. Kwafanele ngiphume manje. Ngacabanga ukuthi ngenye indlela angazi mhlombe. Bekufanele ngilale ngendlela abamsho ngawo lo muntu ngoba lo mfana uthi mude. Ngaphuma. Angiba ngisawukhipha uMnazarethe. Ngaphuma ngazofika la. Aba ngabe uyaphinda abuyelele kaNzola lo muntu. Ngegama lenkosi. Kuphuma inkosi efodweni. Amen. Abantu abaningi baye babuze ngoshebe ukuthi simfakelani lo muntu endongeni zethu. Noba simfakelani futhi ezivubeni zethu. Ikhona yena ifoto lenkosi la ngikhipha ngiyengilibeke ngaphezulu. uNkulunkulu lo asifakanga umuntu onjengabantu sifaka uNkulunkulu impela ushembe nje uNkulunkulu qobo. Amen. Hayibo yasinda lenkosana ngelinye ilanga angikhomba indaba ezikeduze namhlanje la kulomuzi lo nangilomuzi lesiphume khona ugesi. Umnumzane belapha bekade umdakana umkakhe lapha manje ematenseni ebake umnikazi ebadela kulomuzi
Wasabeka lo mnomzane wagula kwalashwa izinyanga kwathandaza kwenziwa konke. Kwathola ukuthi kufa kuhamba nakuthenga elinye ilanga. Umkakhe wasetha ngithunyelwe ebusuku. Ngifike kumqinisile umjakane ukufa. Ngasuka lapha ekhaya ngasuka nabantwana. Ngeza kuyena umjakane. Bangibikela bathi jila kokukhuleke isifo sesehlulisile. Ngambiza uShembe la kulo muzi. Wavuka umjakane, wengasavuki phansi. Wahlala ngezinga. Wethuka bonke abantu bakhe nomkakhe. Bathi hayibo. Umjakane akasavuki nje. Kwenzeke njani namhlanje na? Wavuka, ngase ngicela amanzi nangithola injabulo yabo. Ngathi ngibekele namanzi ngeke ngimgeze. Bangibekela amanzi. Bangise ekabeleni lokugeza naye. Ngafe ngamgeza. Ngamesula. Ngamgcoba kahle amafutha. Usase siphuma naye. Bambekela isitulo wahlala esitulweni kwejabula wonke umuntu hayibo. Akazahlala nje esitulweni kwenzeke njani uyagula lo muntu. Ngathi mina hayi sake sibuka uNkulunkulu uzagcina enze njani sengiyahamba. Ngathi sengithi ngiyahamba wasesethi umkakhe Jili umthandazo wakho ngubona ube mkhulu. Futhi kunothando engilithandayo lokuthi angathi lo mthandazo ngalandela eduze. Ufike la lo mthandazo ngabuye ekseni uzokuthandaza. Waze sethi umjakana hayi angabe sabuya ngoba vele useqedile. Wathi awuqedeni ngoba phela nakho usongcono nje. Akabuye futhi azokhuleka. Wathi umjakana hawu useqedile. Uthe mayisho njalo kwakhala iqhude. Kilibhubhu amaphila kilikike kwakusekahle. Ngiyazi ke ngeqhude. Malikhala iqhude umuntu egula kakhulu usuyehamba lo muntu. Ngathi umjakana kathi uthi angabisabuya nje useyibonile indlela. UShembe usemvuleni indlela ngahamba. Ngabatshele ngangihamba nabo ngathi uyahamba umjakana. Bathi indaba ngathi likhalile iqhude. Kwathi walalila ngelilodwa kwathi ngakusasa wadlula emhlabeni. Utheni yena? Uthe uJili useqedile angabe sabuya. Wayeseqedile uShembe omlungiselela indlela. Ake ngidlulele kulowa mzongale kwakhe. Lo mzongale kwakhe uZungu lowana. Umnomzane wakhona akasekho emhlabeni kuye nomkakhe. Wathi ngelinye ilanga sakhuleka lapha phezulu ensimbini. uZungu wasesethi baba uJili ekhaya sihleli kahle. Angathi singathola umkhuleko kanti khuluma nje akakhulumile nomkakhe. Aloqala kumakhosikazi wemadoda nalezi izinto ekhaya. Amen. Ngavele wezinto kubuzafika unkosikazi athi we baba mfana ngeke enzeke letho ekhaya. Uqale uzothini? Uthina sawusheka ubala nje. Hey. Kafika ibiki indaba kaZungu. Phezulu ukuthi ubaba uZungu ucela umthandazo. Amakholwa esagijima kakhulu lapha ngalesa sikhathi. Manje ngeke ngithi nangimemeza mhlawumbe ngithola umuntu oyedwa mhlawumbe ababili. Abasagijimi lo lwahlobo. Afika amaNazaretha la ekseni. Ekhaya. Kathathe yami Nazaretha ngathi asiphume ntiya khona lo mnumzane usifuna unanga umakhelwana wami. Saqhamuka sesiqhamuka ngale ndlela eqhamuka sekhaya. Sathi masithi sabuye sangweni kakhe sayikhipha eNazaretha. uZungu sayifaka. Thembe sifakile. Ayiduze kwesango. Waphuma umkakhe wathi kwenzekani? Wathi baba ngithe amaNazaretha wazokhuleka la wathi ngeke azangena amaNazaretha. Wathi mina ngiyasonta mina. Hayi indaba okudlala. Yabatshele nje abantu bakho labo kathi ubakhohlisile ukuthi ubakhohlisile. Hayike into abazayenza la ekhaya abana kukhuleka la. Waphuma uZungu wethi ngumalumeko uzala udadewethu uMajili. Wathi malume kathi yebo mshana wathi hayi unkosikazi akavumi. Kathi akavumi ukukhuleka wathi ya. Kathi hayi ke kulungile kathi maNazaretha lo mthandazo awungabisalahleka ngicela ukuthi uhambe ekhaya. Uzawujiya esigangeni. Saphuma safika sawenza lapha ekhaya. Sakhuleka. Kwahamba iminyaka. Uthe manje sezajona uZungu. Kwafika umuntu kuyena ebusuku. Wathi hey. Hamba uyofuna uJili.
ngifuna umkhuleko la ekhaya uzamthola eClermont eKK namhlanje kwaduma umqondo okuzungu wasuka waphikelela eKK wathi afike eKK wafike intshebe sigcwele ziyaqiqima eKK wafika intshebe sigcwele ziyaqiqima eKK uzungu waqalaza waya kwehleli phambili ekhulumayo wafika wakhuluma naye wathi hayi ngilapha nje ngicela baba ngoba ngiyakubona uphethe nomphopho kumemezelele ngithunywe izwi lithe angizofuna ujili eKK ay bathi laba bantu base-KK bathi akekho ujili la kula maNazaretha engiwabone ngaka akekho impela nje ay bathintana amaNazaretha kuthola ukuthi ujili akekho ngempela abuye inhliziyo yakhe ibuhlungu ngahlala la ngalolanga kanti uNkulunkulu ngilindizele la khona uNkulunkulu amen ngahlala hamba wonke amaNazaretha ngahlala endlini kwaze kwafuna ukuba mnyamana ngaphumelela ebuya ngahlala khona aqhamuka uzungu wathi ngibheka nje zesa zilandelana inyembezi kanti mina ukutshanami wakhala singakhulumile lutho kwenzekani wathi malume ngilo ngihambe ekseni ngivele eKK ngithe ngilele kwafika umuntu wathi angofuna ujili eKK umthandazo uyafunakala ekhaya ho waye eKK wathi yanga eKK kade awazi umthandazo ukuphindisa esangweni ukuthi ujila kahlala eKK lo wamisa la namaNazaretha kwathi malume kuvele kwaphela konke lokho ukuthi khona umthandazo engeke ngawumisa la kade bekubikela kabakini lo mthandazo uyafunakala uzokwenza njani wathi malume ngazi ngoba umkamshapha singonya udalikho ikholo lingangena la kanti manje na-ke ngoba umuzi womkakho azakuhlupha amadoda mhlawumbe akuthatha isikhathi singaphelele ngoba manje awukwazi ukulawula umuzi wabakini kulawula umkakho khona basobhe boma emzini yobaba bangafa ubaba insuku zabo zingaphelele nxa ungabekezelelanga amen noba ibona into ayithanda nayenziwa ubaba kodwa ukufika umoya wokuthi la kulo muzi ngizobambisana naye futhi odala ukuthi ube khona uyena hayibona inkonzo sekuphakamela amen wahamba uzungu wagula isikhathi esincane washona umthandazo ungafikanga kwafika namanje khona umthandazo angiqhubeke ngiye ngale kwakhe ngifuna ukukhuluma komakhelwane bami iqaleke lo sengingena kwesithathu ngale kwalo wa uMadiba lo ukhuluma ukuthi umdakana umvale uvele icishe lefoni icishe impela ngale kwakhe uthe umdakana ngathi uzungu ngale kwakhe uMadiba ngelina uMadiba ingane yakhe isatha sibhobe sisimanga uyayithatha umkakhe sahleze ekhaya isethi lompuka mphemba uNtuli ngiyayazi inhlanhluke la salungiselelwa nje itiye wangena umkaMadiba usanda ukushona nje manje umkaMadiba afika intombazane ibambele ekhanda ibambele eswini ibambela yathi awe yakhala intokazi endlini sasukuma sonke kwaqhitha kaMatiya hayibo umuntu nekhala kanje yini ezokwenziwa wathi umkaMadiba dili thatha into zakhe iNazaretha yakhe uyafa umntwana ngabona uphatheke kabi ngahlala nje sofeni ngakasuka umntu ngokuthanda kwakhe wathi dili ngathi mawathi thatha iNazaretha yakhe lo mntwana kathi qalini lento iyambulala awumboni into yafa lo mntwana ngase ngithi Ntuli wangibheka uNtuli ngathi thatha khipha uNazaretha ubusisa amanzi uphuzele lo mntwana ubiza igama likaShembe wakhipha uNazaretha uNtuli wabiza igama likaShembe wamphuzisa amanzi saphela semthaya nesibhoba ayibona inkosi asekuphakamela amen sengiphindele khona lapha ngelila kakhona laphana mangilungisa la emlandweni ngiklina sekufika umfana ufika umala egijima kuleli sango babujili ngisuka ngiklina mama la ngisuka ngiyekele sango athi ubaba uthi gijima gijima kwenzekeni athi ubhuti seshonile
Hayibo. Ngishawa uvalo ukuthi mina hey uMadiba uyongihlekisa nabantu ke lapha. Kwama Nazareth phela yahlekwa. Manje ngiyathemba ukuthi ngizafika lapha abantu begcwele kuthi umuntu seshonile akumenyezwa mina ngedwa sekumenyeze bonke abantu. Ngizafika umuntu lapha sekugcwele abantu ngile ukufaka uluzi kuhleke kwasani lapha. Bese ngiguqa khona la. Ithi Shembe Nkosi yamakhosi naku umsebenzi wakho. Ngicela ungivikele. Ngohlekwa manje lapha ngoba igama lakho liyahleka. Ngicela ukuthi uyivale imilomo ezohleka. Uzibonakalisa ubukhulu bakho. Sengiyahamba nje ngiba ngibizwa nje. Kaphuma ngahamba ngathi. Ngathi nangifika lapha ilele insizwe empopho sebeze bayikhumula bayithela ngamanzi ayisanyakazi. Bathi uMakhosela lo nsizwa lebayazi. Unkosikazi kaMadiba oqala. Hey ilele ayisanyakazi ishawuva ngizwe athi oMadiba qonde kumina sidile ufikile nangu umntwana. Ngingeze nje lakukhuleka. Angivele ngukhipha uNazarethe. Ngihlabele ngithi Nkosi yethima kade ekuhleke kwasani. Abanye abantu bame ngenyawo, abanye abantu baqojeme. Hey, abanye sebesithene balunguza kwahlekwana. Kahlabe ngathi Nkosi yethima kade abantu abambangakwazi ukuhlabela kahle ukuhlabela kwami kwakubi nje. Wathola ukuthi bafanele abantu bahlenge ngoba manje asihlangani kanti bethukile abantwana. Ukhiwinsine la. Wahlekwa. Kahlabela. Sathi siphela isihlabelelo. Ase ngithatha indunga kuyena umfanelele phansi. Ngafika ngathi ngegama lika Shembe vuka. Ngayidala moya insini. Yey kwahleka. Njengalihleka nje. Ngathi mina kaphinda ngathi ngegama lika Shembe vuka. Yaqhubeka insini. Ngathi ngegama lika Shembe vuka ngisho kwesithathu. Wavelwa iqhiliza ingalo umfana. Wathi nya insini. Ayibona Nkosi asekuphakameni. Wasini umfana kaMadiba. Ngathi nginikeze namazwi nginikeze amanga ngabusisa ngathi Madiba salumfundisa ngoba ngiyagijima. Wathi manje ngibiza imoto ukuthi ayisibhedlela uthini ngokuthi esibhedlela. Ngathi mina wakho umntwana uthi umisa esibhedlela kwakho. Kodwa ushembe usemvusile. Umnikazi wemoto ezamthatha wala kamuthwa. Bathi sikhumbuzo. Eseyipake ngezasi imoto. Izikhiye ziphethe ngezandla ethi ngithatheni. Ngithatheni sangena emotweni. Wathi Madiba msalumthatha. Ngoba sevukile abange samthatha isikhumbuzo imali yakhe yamgeja ngiyaxolisa kuye ngoba uNkulunkulu wesiveza kubantu ukuthi ukhona. Wasinda umfana kaMadiba hamba ngabe uyaphinda edokoteleni. Lo mfana wami uyamazi lo wena uMakhosela. Ngesikhathi ngezisimi ngibhulukazi uma ngangisebenza naye. Ngambuza ukuthi wabonani. Uthi khona umuntu waqhamuka. Ngesaba kumbuza ukuthi ubani kubantu esakhe nabo la kwavele kwamnyama. Akabange sabona. Yavuka ke le ndoda yaphila kwakubiza igama likabani likaShembe. Angirawo nje manje ngibuye ngithi lokha. Lapha lekumathayela bovu lapha. Nama wenda amabili abheke ngala. Iyazuma la. Umnumzane wakhona ngelinye ilanga sishawu 23 lapha ekhaya. Wathi ukuthe ikhala igubu. Izigubhu zikaShembe zikhala enhlizweni okakhulukazi ngoba silo eNazaretha ziyabulala zakhala igubhu wathukuthela uZuma nomhlobo wakhe nangenta kwakhe uthayela futhi amathayela abo veduze kanjalo ngokulandelana ayikoka le ndaba uthi hey wazodelela lo muntu wathi igubhu ekhala kangaka yini ebusuku kangaka amalanga elandelana basebenza simsabise ngeyibhamu bayikhumile ipha basibhekisa lapha ekhaya nakhuma phezulu hayi zaloko zishila intozi ithi inhlanhla yesone sasilenge emthini saphendwa kwakhala impempe hlangana kwale zinto ezinhlavu hayi wathinte inkosikazi ngale nabantwana ngambone ethi emnyango sesa kumNazaretha nabantwana ngathi ngithi ngambone ethi futhi uyangikhombisa ukuthi uyele emnyango kajombele emnyango ngathi kwenze njani wathi angisizi ibhamu sidubulala ekhaya ngathi mina hayibo kwenze njani ngathi ngena endlini bathi ngeke sikwazi ukuhlala ngiyaqhuma ibhamu ukubhekela ngithe kusenjalo ngisakhuluma naye kwaqhamuka amadoda amabili kwaqhamuka yena uZuma nalensizwa ubona bakhona uyabonakala umuntu ozengobuhle uyabonakala futhi umuntu olwaye hamba engekakhuluma lutho ngababona hayi omakhelwane bami ukuhamba kwabo akukuhle bahambi kahle bathi yajili yini into yenzayo embi kangaka
ngithi mina ngenzeni bathe igubho lokuzikhalisa izolo kuzoba manje zibuhlungu kangaka sisebenza wazi entike edolobheni la kuyasetshenzwa na ngathi mina ngakhulumela phansi ngathi hayi ngiyazi kuyasetshenzwa bathi pho yini lento yenzayo embi kangaka bathi sizavala nini igubho ngathi mina sengizavala sekusele kancane bathi sizaphinda ikhale yini la ngathi mina sizakhala njalo ngenyanga bathi wemnomzana le igubho sithi namhlanje agcine ngci ukukhala la uyezwa ngabona umakhala bami sebeyana ngithi mina sizakhala ngacishe kwenzeke ezinye izinto la manje ngathi mina makusho nina nithi angingakhali ngiyaziyeka igubha sezukhala ngendaba yeni bakholosha bahamba ngangena endlini ngawuvala 23 ngathi kokela inhlanhla ukuthi u23 wethu awusezuba la njengangiphumela eminyango nje sengicishe ngabulawa umakhala bami beqhumisa ibhamu sebeze bafika la ngenyama bathi singaphinde ikhali la legubhu sikhala kabuhlungu kakhulu bayasebenza bona manje ke ningilekelele ningifundisa indawo lapho kuzakhala khona 23 hayi ke kavala kwangena inkonzo kanjalo yaphela kwaba amalanga amabili uthe kwelesithathu wangena uzuma lo amathayila abovu okuqala onamawindi amabili abheke ngala wangena yedwa akasekho lo wayedubula naye wangena sesula izandla elungeni ngambona engena esangweni hayi ke manje akuseyona le yandlo la akaphethe lokhu manje uphethe okunye namhlanje hawu baba uJili cha baba asihlale phansi indaba yami ngifuna ukuyibeka kahle ehlezi hayi ngumnikazi ibench hlale phansi athi ngizocela intethelelo ngithi woneni Zuma athi njengasathi thina le igubho zikhalisa la zimbi ngizocela intethelelo futhi sicela uzikhalise ngenyanga zonke ozishoyo lezi igubhu lezi zikathi uthi esathi thina sikhala kabi usehamba yedwa akasekho lo wasevukelwa ingozi lo uyokudutshula njengababa edubula la wadlula emhlabeni wase lo esethetheleleka yena wazocela intethelelo ongamtshela baba edubula naye ukuthi heyibo asambe sengocela intethelelo mina lapha esidubula khona wayicela intethelelo wayithola lo wakaba ngayithola ngoba akafa ngafika nalo ezoyicela wesihamba yedwa la ke eNazaretha ke emlandweni kaNkulunkulu leli thempele leli laqala lingakabonakali ngenyama la vele ibonakalisweni